ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, lep pozdrav še iz Celja, kamor smo se zdaj preselili iz Stožic v 14. krogu prve lige Telemach na stadionu z Dežele. Vodilna ekipa Celja pričakuje hit lige Aluminij, ki je v tej sezoni za zdaj res izjemno dobro opravil svoje naloge v uvodnih krogih in je trenutno s točkami celo izenačen z Olimpijo na sredini prvenstvene lestvice. Celjani pa, vemo, so tako ali tako vodilna ekipa lige. No, zdaj po današnji zmagi Maribora proti Bravu v Stožicah, tekma je bila končana pred nekaj trenutki, je vendarle prednost Celjanov na vrhu lestvice le še pod narekovaji 6 točk, a vendarle Celjani seveda nameravajo danes spet to prednost povečati. Karničnik, Kvesič na Kovačeviča, to je zdaj Šturm. Šturm preigrava in je že v kazenskem prostoru. Šturm nazaj proti Kvesiču, Kvesič do strela. Ole, še zdaleč ni bilo slabo, da je tole kakšen trening Celja pred evropsko tekmo, ampak tule zdaj Šturm na Kovačeviča, gol! Celjani vodijo z 1-0, 22. minuta, Franko Kovačevič, gol številka 25 v tej sezoni. To je ta kvaliteta, ki jo Celje ima. Ena sama napaka, en sam zamujen drseči start v obrambi in Celjani to kaznujejo. Če je bilo tule vse čisto, potem torej 11. prvenstveni gol Franka Kovačeviča. Tule ofsajda zagotovo ni bilo in tudi tule niti slučajno. Franko Kovačevič, torej 11. v tej sezoni v polno, je pa tole seveda tudi posledica dobrih podaj, najprej kapetana Karničnika in potem tudi Daniela Šturma. Rozman ni imel nikakršnih možnosti, Franko Kovačevič najstrožjo kazen. Karničnik, Šturm pred vrata, Zeljkovič višji od Kovačeviča, še enkrat Zeljkovič, toda Kvesič! Mimo vrat Marijo Kvesič. Vse te visoke nogometaše v kazenskem prostoru zdaj tale podaja. Tole je lahko zdaj nevarno za vrata Celja. Priložnost in brani Leban. Petar Petriško si je tule na hitro ustvaril položaj za strel. Ena točka je tako imenovana bonus točka. Ob pogledu naprej, potem pa se nekako začne za Aluminij obdobje, ko bo bolj resno iskal dobre rezultate. No, tule je zdaj Josifov in brani Rozman. 61. minuta, krasna obramba Matjaža Rozmana. Ti napadalno usmerjeni nogometaši veliko pomagati v obrambi. Kočar zdaj z lepo žogo proti Svržnjaku, ki ima veliko prostora. Svržnjak proti Suleju, Sule! Mimo vrat Wisdom Sule. Avduli, Kvesič, veliko prostora za Šturma, Šturm, Daniel Šturm, 2-0. Ali je tole gol za zmago? Daniel Šturm po podaji Marija Kvesiča za Celje 2, Aluminij 0. Vendarle so našli zdaj Celjani ta drugi zadetek, 5. v tej sezoni prve lige Telemach, v 5 asistencah za Šturma. Nasmejanje Albert Riera, ki se verjetno zdaj že zaveda, da bo njegovo moštvo spet ušlo na +9, kar se tiče slovenske nogometne konkurence. Vse čisto, Kvesič je podal, Šturm vrgel iz igre Pečnika in Aluminij se je zdaj znašel v zares težki situaciji. Močno natančno Šturm prek Rozmana za torej podvojitev celjske prednosti. Že 39. gol v tej sezoni prve lige Telemach so dosegli Celjani, seveda imajo najboljši napad lige. Trem Njeto lovi Tanija, mora ga ustaviti, a ga ni, Barnabas Tani, krasna priložnost in gol! 92. minuta, vendarle je Aluminij zadev, proti napad in gol Barnabasa Tanija.
Še 3 minute so ostale do konca srečanja. Barnaba Stani pa je torej Aluminij vrnil v življenje. Dejal sem, mora tule ustaviti neto napadalca Aluminija. Mislim, da ofsajda ni bilo. Tesno, ja, ampak tale gol, imam občutek, bo priznan. Zelo, zelo spretno se je tule Tani otresel Juan Hanjeta in premagal. Marko, pričakovali ste zagotovo težko tekmo, ampak nekako ste uspeli v tej nameri, da jo do konca držite nekako živo. Kaj je na koncu zmanjkalo za točko? Ja, res je, vedeli smo, da je Celje kvaliteten nasprotnik. Mi smo se pripravili na njih, koliko se je le dalo. V nekaterih momentih nam je mogoče malo zmanjkalo, bo nas drugič nogomet nagradil in pa moramo priznati premoč Celju. Prihaja zdaj zelo pomembna tekma pred reprezentančno pauzo. Domžale doma, nekako tekma, na kateri lahko potrdite, zakaj ste hit prvenstva. Ja, res je, to tekmo moramo zanalizirati, jo pozabiti in pa se takoj pripraviti na Domžale in iti na 3 pike. Najlepša hvala, srečno. Tarsič, še ena tekma, na kateri je Aluminij pokazal, da letos ne sodeluje, ampak tekmuje. To da vendarle, kaj potem recimo še zmanjka na takšnih dvobojih, kot je danes, da je bil rezultat boljši, verjetno kakšna tista zadnja podaja, mirnost v tranziciji. Tu bi danes se dalo verjetno narediti še kaj več. Drži. Jaz moram biti ponosen na to, kar smo pokazali danes tukaj v Evropskem Celju, ki je vse prej kot po obnašanju, to po kvaliteti nič spornega, ampak obnašanje njihovega trenerja ne sodi na športna igrišča in da ne zgubim fokusa od vašega vprašanja. Vsekakor smo ponosni kljub odsotnosti, ki jih imamo, smo dokazali, da imamo dovolj širine za eno kvalitetno, res kvalitetno tekmo. Pari, po moji oceni, zmanjkale so nijanse v obeh fazah, tako da iz tega gradimo naprej in lahko smo ponosni. O situaciji na igrišču danes pa pove ogromno, meni osebno pove ogromno dejstvo, da je njihov vratar zavlačeval v 93 minuti. To pove marsikaj. Zdaj vam nekako vrnil žogico s tem vprašanjem oziroma s tem odzivom o obnašanju nasprotnega trenerja. Verjetno tudi ta njegova nervoza dokazuje, da je bil danes Aluminij trn njegove peti. Pa ja, jaz razumem njegove frustracije, glede na to, da Celje že 2-3 tekme trpi, ampak to je njihova zgodba. Jaz sem samo zahteval spoštovanje in ne bom tiho, sigurno ne bom tiho, zahtevam spoštovanje, delamo tudi mi pošteno, kakor oni, jih spoštujemo. Vsekakor je on tisti, ki se ni z mano želel rokovati, to nima veze z tem rezultatom, z stvarmi, ki se dogajajo na igrišču. Še vedno ga močno spoštujem, ampak se pravim, po moji oceni, za take stvari, da se meče fokus, pove ogromno o njihovem stanju. Zdaj pa nazaj k vam, Domžale, doma, tik pred reprezentančno pauzo, tekma, ki bo verjetno nosila kar precej. Ja, mi smo v stanju sigurno odigrati podobno kot danes, s tem, da moramo izboljšati sigurno igro na rezultat, se najprej dobro spočiti, zanalizirati, vračajo se nam poškodovani, kartonirani igralci, tako da bomo imeli še več možnosti, še več kvalitete na kupu in tako kot ste dejali, za nas so te tekme ključnega pomena in vsekakor iščemo zmago. Najlepša hvala, srečno. Daniel, cilj uresničen, zmaga je ostala doma, vemo, da v prvi ligi ni enostavnih tekem, danes spet ta dokaz. Kako ste nekako vi videli tale današnji dvoboj? Ja, ni bila res najbolj enostavna tekma danes. Res, da smo veseli te zmage, da nam sigurno malo več samozavesti pred naslednjo tekmo, ko vemo, da je zelo pomembno v četrtek. Mislim, da nismo bili dosti mirni v pasu, ampak ja, gremo dalje, moramo igrati čim več našo igro in to je to. Kako pomembna je tale zmaga tudi z vidika tega, da ostajate 9 točk pred konkurenti, ko so nekako v fokusu vendarle tudi evropske tekme, je verjetno pomembno, da si v prvenstvu toliko pred konkurenco, da se nekako ne rabiš preveč obremenjevati s tem, da lahko malce bolj mirno potem igraš tudi doma tekme. Mislim, da je dosti pomembno. Vemo, da igramo na 2 frontah oziroma na 3 še pokal, ampak vemo, da je treba dosti rotacij narediti v ekipi. Imamo na vsake 3 dni tekme in je tudi pomembno v prvenstvu osvajati pike. Gol in asistenca, reprezentančna forma. V torek bo selektor razkril seznam za novembrsko akcijo. Nekako se zdi, da ste kar z dobro popotnico zdaj prišli v tole obdobje sezone. Ja, mislim, da že
če se ne motim, skoraj 2 meseca nisem dal gola. Sem res vesel za to. Mislim, da je tudi za igralca dosti pomembno, kad da en gol, da se mu odpre in sem zelo vesel. Ja. Najlepša hvala, Ceč. Hvala. Mr. Jera, another victory in the back, result-wise good result, and performance-wise, what's your view on the game? Yeah, if you look in the result, 2-1, it seemed like, because we conceded this goal on the last minutes, and then we could finish it before. Performance, I will say today was, I said to the boy, almost, it was almost everything. It was almost good with the ball and almost good defending. It was always some situation, like we were half second a little bit late, not because attitude, not because they don't want. But it was this kind of game that we were not on time on every action, and at the end, it was this situation that we could manage better. What I don't accept is, I'm always saying that it doesn't matter what is the result. Always we have to play on the same way. And the last 7-8 minutes, I said to them, we look average team, and my team, our happiness is not the result. Our happiness is the education, is the way how we play, is the way how we manage the tempo. This is our education, and we are happy for this. Then after, if you have all these things, then the result comes, no? But we cannot look at the last these 7-8 minutes a team, because it looks a poor team on this way. We cannot be nervous. Scare is not in our dictionary, so we need to manage a little bit more this situation. But it's true that after sending long ball, second ball, then it could be this. The opponent also create this situation, no? But in general, just I'm unhappy with this minute. The rest, okay, we did a acceptable game, and now focus on Thursday. Feeling in the dressing room, the state of the Celje monster, what's the situation right now? Because, of course, another big game is coming, another full stadium. How do you feel the team before such an important match, and how did you maybe manage to put this game against Alumini in front of what's coming? Because, of course, it's hard. Yeah, this is one of the points. Look, now I don't want that tomorrow we talk about what happened after the game. This is I want to say that what happened in Las Vegas, stay in Las Vegas. What happened on the pitch, stay on the pitch. I was mad on their, not on the coach, on general, on the staff, because my staff is not shouting on the opponents. I shout because I'm the one, and their coach they came. We are the main ones. The rest we need to get a little bit more rep, and whole game it was like this, but. Okay, stays there. I was a little bit frustrated. I have some fear inside when we play against these kind of teams, and against us, it's fair. It's normal that they are playing motivated. They are playing over 100% motivated and trying to do their best game. But Alumini, they have to play their league. Their league is against Primorje and these teams, and against Primorje when I'm watching. And I told them, and I feel sorry, but I told them that after when they play against Primorje, they look at third division team. A coach has to prepare the team for all the scenarios. I'm saying I need to prepare for today, I need to prepare for Thursday. It doesn't matter if we play in front of 7,000 or we play in front of 500. So that is when you see a coach. And against us, they are trying everything. Okay, we accept it, but there are something. I'm not a machine. I'm a human, and sometimes when I see this, and I have a fear on this. What I want is that next week they compete on the same way against another opponent that is from their league. With this feelings, because I have the feeling that they prepare very well against us, and against others, no. And I can tell you that one of the responsibility of the coach is to prepare on the same way. It doesn't matter who is the opponent. And now thinking about Thursday, it's a game that I said on Thursday, on this way, on motivation, on intensity. The team doesn't need me. They need the coach for the plan. But on Thursday, I'm sure that I don't need to talk on this. So that's why I'm saying when you play small teams is when they need me. And exactly for the small teams, when they play against us, they don't need a coach. But when they play in the other, is when you see if they have a coach or not. And that's it. Now we are happy with the 3 points today. Before this game, when we prepare today, it could be a punch game because of the results of the other. Tomorrow they are playing between them Koper and Olympia. Today they play Bravo and Maribor. They need to play between them. We don't care who is winning because we are in front, but they need to drop points one or other. And the most important is that we think about us, and we are getting 3 points every game, and
come back to the win, and now a beautiful week in front of us. Thank you very much and good luck.